Дорогие братья и сестры, суполка Святого Францишка, с парафии Небовзятина Святейшей Панны Марии в городе Пинску, высылая видео со святочным настроем. 5 свечек зазвичай палюю в раство. Найперш за святое души хараство, за наши семьи, за добрые идеи, за светлые, чистые, мроі падей. Другая заўсёды для ўсіх напамін пра тых, хто ад нас адышоў на спачын, каб светлым бы рай ім і памяць не тлела, у сэрцах іх блізкіх навекі гарэла. А трэцяе міру жаданаму шлях, няхай асвятляе на ўсіх рубяжах, каб войны і скрухі на нашай зямлі ніколі больш месца сабе не знайшлі. Четвертая свечка посланница тым, кому невыносно болюче в житті. Няхай Бог дарує збавлення і силу, каб витримать болі, терпіння хапило. 5 свечек. Апошнюю я запалю за родную нашу матулю землю, за росквіт яе, за імклівы ўзлёт, каб шчасце спазнаў, дарагі мой народ. Няхай же у святле калядной свечки осветлится и ваш дальнейший шлях. Нехай же будут истинами вечными, светло надеи, радостью в очах. Со святом вас усіх!